Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC cyatangaje ko abasirikare badasanzwe babarirwa muri 500 aribo Urwanda rwohereje ku butaka bwa kiriya gihugu guha umusada inyeshyamba za M23 ikaze. RDC yemeje aya makuru binyuze mu tangazo ryasohowe na General de Brigade Sylvian Bomusa Ekenge, umuvugizi wungirije wayo akanaba umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. RDC yemeje ko aba basirikare bari ku butaka bwayo nyuma y'icyumweru kirenga. Yerekanye abasirikare babiri b'u Rwanda yavuze ko yafatiye ku butaka bwayo bagiye guha umusada inyeshyamba za M23 zimaze igihe zihanganye mu mirwano nayo. Igisirikare cy'u Rwanda mu tangazo geruka gusohora cyavuze ko abo basirikare bombi bashimuswe na RDC ifatanije n'umutwe wa FDLR ubwo bari ku burinzi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. RDF yavuze ko bashimuswe nyuma y'uko ingabo za Kongo zari zimaze kurasa ibisasu mu turere twa Musanze na Burera bigakomeretsa abantu benshi ndetse bikagira byinshi byangiza. General Ekenge mu tangazo ryasohowe ku wa gatatu tariki ya 8 Kamena yavuze ko nyuma y'uko RDC itaye muri yombi abasirikare babiri b'u Rwanda rwahise ruhindura impuzankano y'abo basirikare mu rwego rwo guhisha ko igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo ku ruhande rw'ibyihebe bya M23. Yakomeje agira ati u Rwanda rwohereje mu duce twa Tsanzu abasirikare 500 bo mu mutwe udasanzwe, bose bambaye impuzankano nshya y'ibara ry'icyatsi kijimye ndetse n'ingofero casque z'ingabo zarwo zidasanzwe. Kandi ngoko rero ibyo muri Kongo bikaba bikomeje gufata indi ntera.